yani sadaraja. Çara baka dan erkimmi dakası bu. Dusar çara baka dan erkimminnun kakkallisi bu. Sünnetsi. Yani kimminnun kallisi. Sahru Allah-u Teala'nın yarımsa bahşiş durumsa bu. Çek boril va daraja kakabonu usar bebi hunulmur darajali çek ballo hunu mu qinnuva qulayban qas lerhaminnen issavu issunni hiç ka'velun çulkhunay urugun şayukun qinsa agana şineynu issunti yukurça gungumi kuyak bi hunu qinsar çen şişleşini ga urcahun losun hiç va hiç qinsar şan şamila bartkaru şürşünü yala kerçi umardan erkinsar sivakrah yala masliyat bullalisar qats ve mey şamila şişin yala şişin lejin derese çarardu helanu niyet deser ukun na niyedulle ura farizasa issavdan Allahu Ekber kunu yala şişeyser urca murka mitki surtayetu sürkhiren diyennin ama kaçen diyennin şürşünü qinura qinsar psirdagu şemile mukumma şişin erkinsar ki surtal danivalu süpagu gamurkanil kissi boğunu mukunna şişeyser kiye murkagu yala etilse karu dukkeser bakreh ve harzadgu deyser susseşine yala şişeyser viçal vivalu çelecik isturtah kunimik isturtah turça viçal yalalu şanşemile her mudan susseşine Muniermak şişin erkinser urca cennetu bebi hunu kiva gutçen kırşilten biyennin qinnuva qinsar nikirten biyennin şişirçegu tüpagu şanşamile cennel kisrigu liçi bunu kuya kanil bitek isturak şunu qinsar urcaha kuyakun biyennin Farizası çıkku, ganitun durunu, kimmi sukkutu tavurtugu doğrin nizam. Çekbehinnin sivak, işle durun qinsar, tekbir dukkinnin, hiç karuhaz durunu qinsar, kunikisi, viçilul uttulla lakşiri batsan bunu, kisi lehem bunu, ka'velul çulhumme burgan bunu, suvagu teylanu utunu ikan erkinsar bakçanna danivalugu khwa kisural manzildan issa bikansa kutsuy yarubrugun qinsar sujda bullalini nintabek şumsa kwantuh yaladak nihtunu dan erkinsar niyet Allahu Ekbergu kunu va heldani unuva bu kesar sura al-Fatiha karu kazamral ve sunul daniu seçun durunu urca kanil çelecek isse ve daniu kissa kuya kanivu bigansa kutsuy urca kanil geyemik isrit urca kuya kanil yeltu khun kissegu yalu sadaka kissegu ve bite kissegu lu bigansa kutsuy mukun unuva bu keser al-Fatiha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yala çek bulla limanal beyser qus yukse ikram karugu çek behlehini kunna hezdurunu yalamu heldeni çense helley etanerkinser qus yukun ikram bullalini bergu bakgu eylenu durhunu bitenkru nikir çetoy dirhunu yeru bakçannal dani burgambunu qinsar bakre vasa taherdenin zana iklakini karu hezdar erkinsar çek behlehini kunna mukun atan erkinsar çekere sikuntreysa yala suçda ban erkinsar mikugu tsal nikru yala bitenkru baçvasa nintebek mukun mey şefşun bunu qinsar mukun atan erkinsar iraksa sikundrey yala kuyamurçenne şayukun qinsar urcamur cengu kisturtallu murçulhumme şumbunu karumu cumal nikirtey dişinerkinsar kisrigu ka'velulchulhumme burgambunu mitkisrigu kunninku leyambunu nikirtal zumardaşal erhennu biuhunu yala çek bulla limanal tsunilgu beyser surda yala bakreyvassa taherdenin zana şeyser muninu salçı muraket kurta şeyser çek bulla limagu ey şeyser kilçi muraket dulley kilçi muraket deyser salçı murkunna kilçi mur surdelin beynin bukkeser sura al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kura yeser kilçi murqus ikavrinusa ikram reyn ruku reyn eyle teyser beyser surda şayik eser nikirtey yağlıgu beyser surda muniyermaq kilçi murraketrel cumal çek bulalima şayikun nikirteygu bukkeser ettehiyyat maqva maqsa ettehiyyat buklakini bukçinsanul çepi luşile kuyamurçen urcamunil luatu bukley urcamur turça kisturten lonu karunikirtal zumaniu dirhunu qinsar urcakanil kisri çelaçi kissa ve kun kissa licennin çuyun bunu çelaçi kissa ka'velul çulhumme burugun kun kissa turça çelaçi kistura lu biuhunu kuyamur kanil çinev kisrigu ka'velul çulhumme burugun qinsar mu tahardani dukkeser ettehiyyat ettehiyyat re illallah tutini çelaçi kissa çansa hazbunu ve
lehem bunu khinsar çek bunu kurtar hunnin mukuma khinsar çene çekisse hezbullalini gani khiyar vurgan bunu ve çek kurtar hunnin gani urguleyken التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التحيات durkunu maq çek bulalimanal kiva salam bulesar çekli okan şurul saç mur salam bulalini bak urça çulxunne durgandaysar kilçi mur salam bulalini kuyamur çulxunne bak çulinne durgandan erkinsar maqnan çoğ xalqunsa kutsoy